wena ukhambi yoku-attenda mina wathi ngithethe intini wangitshela ukuthi basho ngifuna umbulala into eziningi nje ukuthi basho mina jama kancane asike sikubamba mani ngiyakuzwa ukumakho ukuthi yaphi ngikuzwe uzongibona ngifuna ukuyibamba nje masiyani ngikuzwe ukuthi akunamntwana wala ekhaya ongakayiswa ekhosini or record now ibuyela back to ingqondo yami ithi kubani mhlawumbe umnikazi womuzi lo uma ngamanye amagama uma uzizwa ngakakhululeke mhlambe manikhona eduze kwakhe or unifuna nizitholele senu isitando kuya ngendlela nangathi ngiyamuzwa ukuthi wena ukhe wakhamba wazakhela indawo yakho mawuceda uzakhela indawo yakho wabuya wabuya ngapha ngikhaya ngicabanga ukuthi ngifuna ukuzwisisa lapho ukuthi nanithi uyanilwisa angithi umuntu azange ngiphume la ekhaya mina azange ngiphume la ekhaya azange ngiphume la ekhaya ikhuluma kagogo noma ngithi ngizama ukwakha mara ekhaya azange ngiphume gogo khandi na uthi ke waphuma ubuyile ukhambe wayokwakha mkhwenyana wathi ngiyathutha uhlezi khona la ekhaya akakathuthi hayi wathi ngelinye ilanga uza abantwana banga ngithi kabe baphithena abantwana bathi mina gogo wavele emnyango wathi hayi yamindo yikuyo ngumamakho jama funa ukubuza iquestion eyi-1 nangathiwa njengoba athi mina ngiyamhashela imind yakho ithini uthi basho uphatha amadola ngithi unakaceda umnikela into ayenzakala into kuyokwenzakalani exactly sesitedile lapho ngiyayibona yazi ngifuna ukuzwisisa gogo ngifuna ukuthola ukuthi reference mhlambe kuyini okufunako sihelebhe ngakho ngaphansi akangikhulumisi solo kwamhlanyana athatha itina zayakuthengwa ngisesami batsho kabane 3000 kusesami wayazithenga waziletha ukuze ngakhe la solo athula mhla nokho zangasangikhulumisela kayi-1 ngenzani komuntu ongangikhulumisiko ufuna kwenzekaleni mina ngifuna ukuzwa ngakuwe mina ngithi akakhambe aye kwakhe emkhwenyani ohlala lapho angisho asikhulumisa asinaye wathenga ijojo nayo yajama lapha ijojo wathi mhlana ayifaka la wathi angifuni touch uyami ijojo ene vele angikhi nalanga lemhlolo konoma nganganamanzi angikhikiwe angikhi baba ijojo nayifikako bengekho mina ne ijojo iza nomsana lo bekahlala ngapha nomunye bengekho wafika umalume besikhamba siya kwagogwami ngathi malume ijojo lengoba awusola uyiconnect ngiba ukuthi ngibiza umsana lo sibusisi ngithi ngiba ukuthi siyithathe siyecisele lapha ngithi bazobe bakhona kona siyithathe siyecisele ngalinga kwamalaza ngoba mina angeke ngikhona angeke sizokhona ukusola kosibuya la mina nangisowagogo ngiyokuthinga emberegweni ayikho into engayikhulumako ungababuza bonke nabamakhelwane bayakhona ukubuza nabafuna ubhasa amanzi angekho bayeza bazokwakha bazokuka mhlapha usesambe kakhona musi mina ngiyakwazi ukuthula baba nginokuthula mina kimi emoyeni nami angisondi mara ngakho ukuthula angisondi mara uthe amanzi angekho anganamanzi okubula bekaphula la sesambe emberegweni wathi uma uthi so basho mina jama ngikhulume ma wathi uma uthi basho wena uthi basho angaki mara namhlanje bekaphula uyangicaba ukuthi yathi mina izangitshela anginandaba nokuthi ejojeni kukhubani kwenzani anginandaba naye mina imizi leyo ke njengaphange ekhaya iyazazi indaba zekhaya mara ngingena zangithi koko uzobachazela indaba zekhaya umuzi nomuzi afika kiwo uyabaqhazela mina ngifuna ukwazi ukuthi inkinga yakhe yini ngoba la ekhaya mina ngingende nginephisi ngizihlalela ngapha nabantwana bami angikhambi mina la ekhaya angiyenda ngithi ene mina istandi lesi engathi ngiyasithola ngasithola nomntu wami siyazama ukwakha phelela lapho ngikhe ngibuze usisi mhlambe ungwanini so which age group abawela ngakiyo mhlambe mina ngi-85
85. Okay. Unabantwana abayingaki? Abayi-3. Okay. Uma ngumama wakho ne? Iye. Ntwana wakho gogo. Wesingaki? Wesi-6 ne. Wesi-6. Bayephi abanye abantwana? Abanye basemsebenzini. Mara khena zama ukuhlala phasi nimi. Kalengi. Ubhale makuzako. Akafuni uthi bajama nathi. Okay. Yeah. Bathini abodadweni nabafowethu? Yazi ngenzeni ngikunikela ifoni ukhulume nobhutami. Uzochazela ngoma. Mina angithi nje angakhuluma naye. Uza kuchazela ngoma. Yajama before umfone lazi ngizama uku-understanda ini ukuthi uyazi ukuthi the more ukhula uthoma ukuba nama-responsibility, uthoma ukuba nabantwana, nawe uthoma ukubona umhlaba ngelinye ilihlo, anisaboni ngehlo linye nogogo, ukuthi ugogo sekafila ukuthi nje udinga sakhe ispace. I believe the more alokabhizi akhuluma, the more nandani bakhona ejardini lakhe ufila ngathi kunabafazi abayi-2 ngejardini eli-1. I think ngizokunikeza i-2. So I believe the reason yokuthi behavior like this it's because of uzidinga mhlambe nabazukulu or akasadingi umuntu osele amkhulu ngaphanga kwakhe. Into engizama ukuyitsho ukuthi it's very important ukuthi si-advisane. Nasibona ngathi sisiyakhula or senzeni whether sekhaya nase osonandre uze ngokuvakatsha, the moment uhlala uyamuza ukhipha amagama njenganjani ukuthi ufuna ngife akhona ukuthatha umuzi wami. Uyaliza ukuthi gameli lilumela ngibuza ukuthi yini engidlako yakhe, yini engithathako. Mina ngiyazijama ngifuna ukuchazela baba. Mina ngiyazondla nabantwana bami. Angidli next yakhe. Akuyiphi ijarata mhlawumbe. Yekhaya yala ekhaya. Uma mina akangithathi. If akangifuni la akangithathi. Ayongikhombisa abantu bekhaya. Ayongichiya kibo. Angazi bawena ukuze emhlabeni mina. Apha abantu bekhaya. Angazibizela ukuze emhlabeni. Uma uyangihlukumeza, dala ngihlukumeza mina uma dala ngihlukumeza. Iminyaka leyo kanje ngifunda isikolo akangazi ukuthi ngiqhokani. Ngifunda isikolo akangazi ukuthi ngiqhokani uma akangazi. Uzokilila ngoba hawu angitsho ngiyamtshela ngathi baza bakhona abazakuthi bazomkhupha. Mina ngibizwa ngenja injakazana. Ubiza mntwana wakho ngenja? Mina ngibizwa ngenja injakazana. Buza ukuthi ngithi mina kuye nihatsha ini la angene ngendlini angangikhulumisa. Waya ngatsho mina zange ngitshela ukuthi number 1 ngiyahatsha. Ngizwa ngabo makhelwane nakabaxoxela na last week ubaqoqela. Ngikhona mina every day. Uze before ngichubekela gogo uyamthanda umntwana wakho? Mkhwenyana. Ngisengikhumphile. Bengimthanda mkhwenyana. Ngezinto angenza zona. Uyazi wangibuza sogogo. Ngibuza ngenxa yokuthi sele aveza okhunye ekwamvelela komva. Uyangizwisisa? Nase kathoma ukuveza ukuthi uma azange angikhulise njengabanye abantwana bala ekhaya bengiye esikolweni ngikhamba ngihlukumezeka, solobona nje ngikhulile ngiyahlukumezeka. Sengifuna ukuzwisisa ukuthi vele umthanda ngabo bonke abantwana namkhana uzizwa ngathi ubandlululukile la ekhaya. Mkhwenyana ngicela ukuthi uSintiya akhani. Ngiyakuzwisisa nedo mbuzo angisho before sikhambe sifuna ukuzwisisa mhlambe emahlangothi mabili. USintiya athi ngonasi ngimrole mina ngitshela ubani ngitshela ubani ngitshela ubani.